She writes stories. هغه قصې لیکي. She writes stories. She comes on time. هغه په وخت راځي. She comes on time. She lives in Lahore. هغه په لاهور کې اوسیږي. She lives in Lahore. She looks tired. هغه ستړی ښکاري. She looks tired. She talks politely. هغه په نرمۍ سره خبرې کوي. She talks politely. She studies daily. هغه روزانه مطالعه کوي. She studies daily. She eats slowly. هغه په قلاره خوراک کوي. She eats slowly. یا تاسو ویلی شئ She eats slowly. هغه په آرام خوراک کوي. She drinks tea. هغه چای څښي. She drinks tea. She loves kids. هغه د ماشومانو سره مینه کوي. She loves kids. She sings beautifully. هغه ښکلي سندره وایي. She sings beautifully. She plays piano. هغه باجه وهي. She plays piano. She helps her mother. هغه د خپلې مور مدد کوي. She helps her mother. She teaches well. هغه ښه درس کوي. She teaches well. She cleans the room. هغه کمره صفا کوي. She cleans the room. She wears nice clothes. هغه ښه جامې اغوندي. She wears nice clothes. She laughs a lot. هغه ډیره خاندي. She laughs a lot. She listens carefully. هغه په غور سره اوري. She listens carefully. She cooks delicious food. هغه مزیدار خوراک پخوي. She cooks delicious food. She visits her friend. هغه د خپل ملګري خواله چکر وهي. She visits her friend. She tells funny stories. هغه مزاحیه قصې کوي. She tells funny stories. She runs every morning. هغه هر سحر منډه وهي. She runs every morning. She cares for everyone. هغه د هر چا خیال ساتي. She cares for everyone. She believes in God. هغه په خدای یقین ساتي. She believes in God. I like her. زما هغه خوښه ده. I like her. I saw her. ما هغه ولیده. I saw her. I helped her. ما د هغې مدد وکړو. I helped her. I called her. ما هغې ته فون وکړو. I called her. I met her yesterday. زه پرون د هغې سره میلاو شوم. I met her yesterday. I gave her a gift. ما هغې له تحفه ورکړه. I gave her a gift. یا تاسو ویلی شئ I gave her a gift.
ما هغې له ډالۍ ورکړه. I told her everything. ما هغې ته هر څه وویل. I told her everything. I trust her. زه په هغې باور کوم. I trust her. باور یعنی اعتماد. I talked to her. ما د هغې سره خبرې وکړې. I talked to her. I miss her. ما ته هغه یادیږي. I miss her. I invited her. ما هغې له بلنه ورکړه. I invited her. I waited for her. ما د هغې انتظار کاو. I waited for her. I listened her. ما د هغې خبرې واورېدې. I listened her. I saw her crying. ما هغه په جړا ولیده. I saw her crying. I smiled at her. زه هغې ته مسکی شوم. I smiled at her. I sat beside her. زه د هغې سره کېناستم. I sat beside her. I walked with her. زه د هغې سره لاړم. I walked with her. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.